Impact TV meeting tabiriba mayam namapu Tenzing program mai kaidagi Manipur rockers ki anoba tangka sida taram nokchari ngasi miyam ga thengna hanjagadoriba Manipuri rock ki band asi atai kana sunate Innocent Eyes ana adukimati khoi Manipur popular oiraba band azik mayam na search tawum ta Manipur da khwai most favorites oinaraba aduga always #1 list ta lairaga dum laiba haibtare adum kimati achievement lairaba duguma band ni mayam na sudum sak khangbiramani adubu aina charpa ming katang haijar me ham da somda leijari je ki Dinesh ko Innocent Eyes ki drummer ni aduga Keti man keyboardist aduga aigi nakanda phamisina Nonglen mazu guitarist ne somdana Ronald guitarist aduga man vocalist ko gi Raj leire aduga aigi marup mana manager oina leibani Paikomba aduga bassist oina aigi iyamba Davishan Raj tegi dum hujaragi ko Raj taipiro dojik lockdown manu se kamai len bi band members sing pandemic sina maram ro ko gi band chu pun ba su phang da ba mi bi na ma wai ko haidi koi not only koi gi artist ka tari wa da sunate du ko khoi da wa ba khoi na thengna pa se khoi gi isai se khoi na nam ga da wa adigi ano ba khoi project me am ka play atu khoi na number phang da ba adigi pandemic na khoi pun ba se phang da ba hai tare dumaina khaisu le wa ba mem dum thengna hai tare akoi gi isai ama akoi idea ma la yan khanasi te isai gi idea ma la pa matam da anba magi first step se kamai tawge aduga mayam gi involvement jo isai je 5% lyrics ne ba lyrics se like tari khoni bi jawe mina sakbiona pira pasal ba de khoni khai sam tok sen targa sur hana palani ba yam thina basic oina music to guitar ma targa palani adagi akhoi band member punjalani si matang je kai kai kamai tawge ai hana loi sam to enu aduga ai studio se dam khoina dam tanar ga dam record targa dam puthopani ba surjidi kanana yamba panbani adum akhoi masen no help to nei ai to nei ba adum pampa ado band member akoi gi dagi shanda mulak sa lagi hojiki punba matam da mi kudimak se mogi masam sai thabak su dum chinba yawe ado shai gumba ma kismain practice to jera sa to se na haiba matam da punba da kitang waba matang thopra kamai to ge dim matang da pun basi aku ni kopi juga ada bukti kan tahu rena. Itu kita menjadi normal desa. Sebenarnya macam pun basi, kita ni problem kan. Sama lagi kita tahu dia ada tahu lagi mana. Nah, aku ni ada WhatsApp group tak ini ada discussion tahu mereka. Sang muda macam mana roh. Ini pertama tahu mereka mana roh. Tahu mereka macam di, convenience kita macam. Kalau kami tahu, yang kan waktu itu pengawas gitu. adu benze ko gi ayam matam da manager haina dikya leibu gande hujikan gi modern oina amma manager leibu se am kana bamne mana manage tawraga dum tawbi butana ko gi pakhom bu gi role mai tawbi pakhom ba kari difficulty awa ba ko mai thina awa se awa ba se dum tinai ma ba se tinai ni aduga awa ba ha kana suppose ko di sei ma contract la matam da men oina ida dum wari sanajare ga som da ko ne se performance ko matam da ko 하이디 아까 있는 데 좀 나쁘게 무시비 되게 이제 performance 또 necessary 하이디 이제 큰 problem 때문에 맨날 그 crowd necessary 하이 뭐야 그러고 이제 보서 그 이제 또 뭐 이 못한다서 그 dress light 고 고링 주 그러고 야 하이 뭐는 다 support 비었다 거 비잖아 이해도 하이 뭐는 songa 와리가 다시 살짝 내기 고 사건 듣고 그 지금 사사사가 아주 뭐와이도가 그 동자도 레이도가 이제 이제 보면은 organizer 거기가 하나 야네 그들이 메통이나 하나니 하고 있었라니 아두가 이제 뭐이 개노디 프로그램디 루어니 그러가 하이시 개노이 마땅다 그냥 pemengi matang de sedum ngai ta la yawe hiel gi thot le business de akone archive pam de ri thawai yang thawai ka tho ga taw ri bane ma si taw ga si da moina ha de minam bi da ba ko da shen ha de ko dum of course we don't to mo da ya mi se ba ne ko adum kano to ga o yes tower dan ko la dan ha ga adum di de ba
keno mayam slay adu sum aina adu to handingde mayam so hajaning ba mana thaba personal jo tai kai na women to bun na sati isai sida ka thu ba la ka kan ha de koi thoya chang na to ri ba ne adu ja moina akoi keno si lu ka ki keno to ba na ta ba ni na ka ta akoi jo wa ba ha be di lai mun nu si dan bi bi ka khar na ben gi equipment akoi or pa te abri luxury ne ba du do ha bi khang bi da gum as ngakang kauraga mo gi nuai na ngakang gi we uba adu nuai to ba myam thing je adu ko gi ben hazina ko gi yang wana zo hona zari bani na ba to pa mayam ba gi society gi media jom len adu ronaldo mo hangja ge ko gi si hai bu tam da ko gi education amadi adu mo ko je like chi tamaga like chi tambalo re tung da ko na career je gi career ama tungana smaina thamge na zo khan bra na jagna ben si khaktana ko gi ai lifetime oina dum tawgen khan bra aduga benje sida kat khatang leiba matam da mina sum ahan laman leiba ko ko da pressure pe ko matam da mai handle tawge adu ai keno yo ne dum yum yo ne dum support tawge sai ka tawda dum ha ta dum pressure di leitre family family pressure di anta leitre isagi oina di kai khane ai ben sida dum leiraga leige career oina leirage khan ba duga to pa ke ke sum ko na ning ba power mai le adum ben ju taw tong na sai ju dum taw tong na dum pa ki to ko ke ri oina ko kona benji kaktana ko gi lifeline oina support to budi ngam da budi na ko ayam ba dugi wakhan ju leijaram ngani na khalle ga ayam ba sum kulli ba kutum ko gi situations na ko adu shi matang lak sam to na dinesh tong lak sa ge ko gi ben gi ko gi ham innocent eyes na thol ko matam ji da mayam na sak khangna rak pa matam je karam ma matam do oi gi ko gi sayam di lai gre lak thok ro na ko mayam ni amna yam pam na gi ba 100k 3 days da mai yo ga di yam tang na ju thok pa hai ta re ko adu matam du da adugi sei du no oi ki bra na tragana adugi journey je kamai to gi ko gi se 2017 je asira pui Manipur gi rock scenario da pai da gi changes sama la eba apoi sirok se adu sirok la kama tam sida apoi sirok se thok sen hai na re aw da sirok se matam du sin be Manipur khaki we ne se adu set ki wani adu da apoi participate taw kan jida apoi ra se best vocal phakna ma loksla ki adu ko shiro ki sida rasna best vocal laura ma tung sida ko laptop pro ki recording ki process me am chathar ko pathar ko la ko sida ko laptop process ben gi wena ko ai ki ben bu masak tak pi ba hai ta ben gi mama ji sing pi ba isai ji laptop pro na wei Sixta koina achievement me amam de le hojik shiro ki du pan re ko men best vocalist di ras na yam dum phang le ne 2017 18 19 even sangai fest ko I even wrong hai ta ko aduga Manipur idol du zu adum Manipur idol ki du dum phangi ba male achievement yam lai re dubu Manipur society na ko gi rock band je accept zana to de na apet ka sai pai ko mana zumai no ngai to khra hai re ko dinis na zabe ke ti wa ko di ke le kamaina kari maram gi ne na khan ge si gi matang si ta hai Hujigan adum akoi gi Manipur sida koi gi rock band gi keno je koi gi naha sing ju dum khanan haidi ataba khar na hoi han ta de hai ban ti mo tai ba do ataba khar mi khan dum ta bani na haidi yam hena pass wena jab thu ga keno to bu adi promote to bu adu gi chances to kitan ni wa le ha gi po dum khan ja ba hai ta du ga koi gi
Manipur leriba hadi kano ma'am hadi rock ki band ma'am se tawraga khoi promotion tawnaba adigi ason abroad lomda oisu ma broadcast tawgi adu magi tanja ma hadi kano ma form tawraga community community ma band community ma form tawraga dumana adum tahun magi hadi apam bam di leba ta adu po da yamana hoji pong si bok thingna pada mapan gi lairiba band sing se moi gi level siga ko gi Manipur gi band sing gi level siga kamai lai woi ku ge ani ji khena ba level je khoi notice ko na har ge ko Manipur ga notice ka ikon ko yun ba ta ro ge pura pura lage ba notice ki oina khoi India gi da hai di note notice yang lenge adu tawada bu khoi gi kitang exposure gi kano se kitang wa India gi na mainland Indian sing na moi exposure gi khoi gi channel subscribe kana do ro ama do ro moi je promote to bina mi je dum mara kai thole sponsor bu ro khoi manmen na Manipur gi khoi di samna ro khoi ben aro way action na ga khoi sponsor to bina ba mi le ga di khoi bu ma pa na pu thok pina ba adu ma pa di o ga je video nam do di video nam je ta khoi sing mari manga to ga ma saw ya nam ba de da khoi sponsor to ga phan thada bi ga abi top notch quality da moi gi video dum pa da put pe ya quality da pu tho ga da gi sound gi thada bi ga mai to ga di khoi na dum mang jin tha mapan lungi kogi organizer any festival we be atopogi manager singina ko Manipur gi keno sidaga kogi innocent eyes daga contact ka to bi rakhiba laibra kyam aduma adugi dadi kyam kamai ta exposures context amadi lagila me handu ko koi keno tong lagiba corona sinamar muraga adum cancel sakar ai asi aduga keno da daily issue ai policy issue la ame LPU gi aduga point to gi masu de ko ma sa saler me do keno shin kene mi mar muraga ko dum keno tower matam amada akoi ahal laman sing sina rock tawrine ben tawrine haraga nisha cha prom doin ubugumba adi khara ngausin na ubugumba dugumba gi me sama ka leirame do hojik khara changes la brana su khalle du matang da kari haibini gi hojik changes yam la scenario yam faza khle ben gi haidi kai tare konna ru ko si konna result si konna da lakne konna ba lakma tam da koi gi ru bras na haibon le koi nisha je ishai wi sa ji haidi cha da ya de to de ya de haidi rock star moi tar di say for example samkhak de ya de haibe le ti masana to shu ya da gi samkha ko je ma gi look se koi kai tare akoina dum thilini khongini harga to bai mahuta akoi kitang performance ek pirko matam da aying ba mi mathum moi jaga haitare di sumat pangam ba odagi one day kai kum anang ma yeng bala amtar ga su kai tare adum ba hai thilama phawroga moi da su si amtang akoi su to bai na try su to bai na hai bi photo aduga akoina parents na phadi harau sabase akoina parents the respect to gain to bitar ga di adugi lainari relationship to parents am tam phangan giba matam da moi gi heart and soul ai phadna akoi bu support hobi rock tawraga nisha sai aduga nisha du makhan hai nisha sida mayam le be ya do chai ko len hai ba do ben gi sai da gi ha tar ga di chadre as a rock star hai di akoi sei ngau seraga akoi tawum thu poi thau taw seraga phasana hai di society sida akoi su mangsin thana ba hai di odi sei bu taw tar ga jo koi Manipur had the stage represent the one of a can leave me alone, set me free from this damn world now. I wanna go somewhere to find a home so adudi hojik ai dom khangngi sina khoi gi rock band ama the Europe hai si sa gi talent mayam lai ta ya di khoi gi talent si di
ꯇꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯝꯒꯅꯤ ꯇꯝꯗꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯀꯔꯝꯕ ꯁꯣꯔꯁꯇꯒꯤ ꯂꯧꯔꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯃꯃꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯪꯖꯒꯦꯀꯣ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯀꯤꯁꯟꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯪꯖꯒꯦ ꯕꯦꯁꯤꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯕꯦꯁꯁꯦ ꯇꯝꯃꯛꯈꯤꯕ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯇꯝꯈꯤꯕ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯏꯁꯥꯅ ꯄꯥꯝꯕꯩ ꯍꯣꯠꯅꯈꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯣꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ म्यूजिक से आई शायद ना पीना हम पीना क्लास 9 शायद कि आई माना बना फ्रेंड्स और आई पांबा हो रही का गिटार होंगे मुझे कि गिटार क्लास खर लौकी बेसिस वाला होगी हम दिया कि अंगों तो आना कुछ दिलाई कि दे बैंड दिया कोई फ्रेंड्स तो कोई आना बात लोग ना गिटारिस्ट ले रहे कीबोर्डिस्ट ले रहे बेसिस वाले तो ना गिटार की बेस का दिया हमने तो वो बनी ना आई ना बेस में तुम पाएंगे ना बेस में रास्टम लासे लास्ट वोकलिस्ट से बेस्ट वोकलिस्ट से फंगगा लेरबनी इसासे हाना वोकल की लाइन से तमगिबा लेब्रा कमेंट लेगी अइना अहाम अइना इसे तमबसे ये दादिनेस कोई दादिनेस संबसे ममोंद खरा माना का तापी कोइदो कि अदु मतुंगा एसे पला तमे पला जिना इंटरेस्टिंग हो के नंबर हाइने पला जिना हाई स्केल मुसुम सकपनी ना आइजु हाई स्केल पामने पा अदुगी पला से तमने तमबदगी दम आइगे पांबा हाइतार आइगे पांबा हाइबदी आइगी लंबीदा खोंदारक हाइतार अदु ngsaigi da dinesh yamba dinesh tegi su tamme adudana muk manipuri ge koi hujik sadari ba sei sida yam boire pala jong tamme duga western rom do ina khala isina kai tawri no haidi aina kitang aina class 6 7 size da aina chu gi bai ko ba se isai yam tagal le haidi ma thabo pa suru ga ju ma yim halaga dum tv ma da haida na po tha boina se ju ta man matam du ma ta ba se koi gi scorpion gumba eagles gumba adagi bon jovi gumba haidi kitang koi 80s 80s 90s ki se ju tagal ta bai ta adu so haidi moina da moina stage performance to da moina tawriba haidi moi acting mo ga su but yamna kai ni ya phajagi budu adu da e side ju pa me side ju one day to da ya de khalaga adu maine chatki bai ta Ronald ki kamai tawki kamai tamakhiba leibra kamai tawki tamak poli leite koi ana class 7 car pa tom chot da pendakai gi yam sing ai cousin brother na moi sai ke no khong ko no da fubi yo le moi adum ma de fubi dan moi na guitar ko ke keyboard ko ai sai ke no taw da gi pa ke no moi guitar ko mo u da khonging mo phau isa gi an boy na guitar ji kam kan lai gi duba te sai guitar ham je 2013 ko baba na adu da support to boy na ko adu da gi ho gore ba nonglendi ba di khoi gi ngasai ge studio ji zuma na du mo pai ni ko mastering ke kaman taw ni adu isa ju guitarist on dai bani adu sigi ji knowledge am chu changi technical knowledge am da ka le ta si kamai na hai rakhi kana to ai guitar hana khong ye si plan di ka ju le ram de hana angang adum class 6 ala de guitar khong ye Ronald bani school ko classmate e ba da adum teacher stay da adum khong mina ko ka adum tamai to adum lai na adagi tajiban adagi dagajendra moi pen atopa rock pen gi kan guitar ska thane moi kha adum takpi re adagi adum sigi record to ba sum production gi project sidum thai de on adum pam bo adu professional sumaina to ba sidi ka su khalu de ba pen se samai sum to salak padagi aiju online da course ke kai hoga tammaga certificate ka phange man to online classes hoina ko tidi koi gi piano keyboardist kamaina karmaina herki ge ega isana hanba khongba hor ki se kam kan khong stage performance hai ta isa gi han
isagi stage performance aidi yam hoi theng of this stage performance yam theng of the thokchare ado ai yoina dum ke ta music se dum picture ping ai akoi laika gi da yam ba amakak lei mai guitar lei da sum hain khutna tak long theng kan ma khon ma tholaku da haide ma yam ning bugi kano ma poke do duan sum po kan da ai adui matam khale ga hostel sange da hostel sang ba kan ja hostel da su da man tar guitar lei ma da sum mona guitar khongba matam du hai ba dum kot pai ba hai ba mi khar ya ma tar ga sum khar ga tam ko pata dum khar ga kot pu ba hai pa do da tam tam tar ga la ai adui ja jani do la kan ai je adum noma kano di yen kan da piano gi makon jai di aina pis phatom taur bai tare adu gi poto yen kan da adi piano je mu piano room da mu khong bagi thil mu phau khi do main phau ko dei di ai 2000 kano gi 14 lai exact ai kau di kau re ba ai gi keyboard ama ai yam hanji ka tor chat la lai re ba adu dum ka tai mo nungai ba ade adu matam da la lai re adu ai ahaba ko ko nai gi stage performance di 2018 da 18 gi manfit ki unplug to adu da thoe adu ga 19 da na shiro ki dum adu main to ko tho ma shiro ki shimo lai ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯊꯦꯡꯅꯁꯨ ꯏꯅꯣꯁꯦꯟ member ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯪꯉꯛꯈꯤꯕꯅꯦ ꯀꯦꯇꯤꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗ ꯆꯪꯉꯛꯈꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯣ ꯑꯩꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯪꯅꯕ ꯑꯗꯣ ꯈꯪꯅꯗꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯅꯝꯕꯅꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯪꯅꯩ ꯑꯗꯣ ꯈꯪꯅ ꯇꯥꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯟꯅꯁꯨ ꯃꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯄꯨꯂꯞ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯁꯨ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯁꯣꯝꯗ ꯁꯥꯏꯠꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯣꯂꯣ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯖꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯖꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ड्रमर अमुक लेरे दिनेश नको ड्रमर से यम तांग कनो मसुने हाइदि मयाम दा अयाम गिटार नातने अयाम हौनरिसे को अदे इसादी ड्रमर हाइसे ड्रमर दे होग गिटार दे होरो मुक ड्रम दा लाइरा असागी केटी होगी टाइप दा हाइ तारे को गिटार तममबदगी कीबोर्ड पामा मु ओनसिन गितो माइ तौरसे माइ तौरी आइजे कैथोलिक स्कूल ताने ताम कसिदा आइजे मोई मार्क्स पार्ट चटपजे धोन से खगा थिले थिले अदुगा हाउजबोय गुम हाइ तारे क्लास 10 बाउजिदा अदुगा आइजे ड्रम जे सिगी नोमै बुंगदगी दा थोयना माजे क्लिफ की ड्रमर ने और माना ड्रम जे मागी ड्रम जे माना ड्रम अमा लैदोरो अदु माना थिलिबा ड्रम जे आइमोन पीरगे आई आइसु पामजरोगे और आई जे ड्रम लै चले हान ड्रम लै चका पोंगा बजा ड्रम लै चलागा ड्रम जे फंग्रा कइनोम जे लै दिया रही गिटार ले लै गिटार जे ले लै दुगा हाइदोकी मारगा ए आइना पाइबे ए ग डी गे जे हाइबो ए ग डी गे जे हाइबो दुगा गिटार जे फगलान द याला थम या गे हाइ ट्रबा हाइ ताय अदुगा दाथोइने ओन द ड्रम दो हाइ पीरगे को लगे त होलगे आई जे ड्रम जे लौरे लौरगा अदुइ मतम दुने ngasagi ahlamman gi हाइ इम्पैक्ट अमा gi wari mamang panjagi do प्रमाण कुशल पे यारो सिने मा संग यारो त हाइ ताय साउग्र हाइ ताय अवदा अकोइ बोंना हाइ कुशल लो यारे एन तौबदगी अदुम नुंगा वरम जिदुम चांग नाइना थिनबा कोत तौरकांदा आई तापिरकोसे दाथोइजे ना कोइ बेसिक हाइ ताय ड्रम थिनबगी मरोन हाइ ताय कोंग कमाइन सिजनैनो अदु कमाइन थावनो कोतनो अदुगा ड्रम gi मरोइ रिदमेंट दा पेराटिटल गाना mai khak leyo adu thin be sta pi de ang da anda gita ba pedo ka u do smaina sini mana ang de pedo se dum pi ra na dum chelo hai ji ba dum season ko lo na hairaga mai hogi ba okay the drum gi da ina hangning ba ma khak lei habdi koi gi guitar hairo keyboard hairo koi na khong nu matam da khara sound je taptharasu yai sweet su dum oidana ko drum gi da di imung manung na di uchina china support tawre lai kai thangna ba yum thangna na ba ta lor complaint yam cha ba yaw gi ba mai tawgi layo pha hai dui ni ai gi jaga da tang chaw ado chaw ta ga su aina drum thilak ko je room khasala ka nasi ba thilak tri ba ai budi aina sidagi thin ba je akoi mamang du se kon ta je moyong ta dui 송기 마카롬 다 하이다 가려면 요 다리 유브라스 발리 용 다되네 하이도 그럼 쓰게 용 아두나 아코이 시로 2017 19 자 아코이 잼 타워요 나도 아코이 잼 타워 하이신 tin 순간 공간이 있어 이 하고 보이나 챙기비나 농당이 공기가 뭐 찍으라가 되네 아 사와 인바 레이트 네바 아두나 라이브 프로제 아이 서라운딩 더 레이바 패밀리 매am 하이다 라이카 할라만 매am 지나 이 농시비바 하이다
ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯗ ꯄꯨꯜꯂꯤꯕꯈꯩꯁꯦ ꯄꯨꯡ 2ꯗ ꯖꯦꯝꯅꯤ ꯄꯨꯡ 1 ꯃꯈꯥꯏ ꯄꯨꯡ 1ꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯌꯧꯅꯔꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯨꯡ 2 ꯃꯈꯥꯏꯗ ꯌꯧꯅꯔꯒ ꯂꯥꯛꯅꯗꯦꯕ ꯇꯥꯏꯝ ꯀꯃꯤꯠꯃꯦꯟꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯔꯤꯛꯂꯤ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯖꯦꯝꯁꯦ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯕꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯁꯔꯥꯎꯟꯗꯤꯡꯗꯨꯅ ꯕꯦꯟꯁꯤꯁꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯕꯨꯁꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯄꯣꯔꯠꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯕꯤꯌꯦ लाइबक याम फब मी ngaktani ben membership je na haijaba ya adi kai ginodi ayamba jam wingum ma kai guma tawu matam da dum leikai gi khonti yam chaba tawu ya dum pham ji thiba phangtre kai na tawno bu dum lai atopo ben am lai aina thingna jab da ko ado wari sham nungai mathang ji di akoi gi innocent eyes ki future gi haitare ko tung da khoi nau ji kari kari project packet pirige adu nonglen da la Haji kwai athubara thadok te se project mental case hana ma tawriwa ada si project mental case se akoi innocent eyes na initiate tawani si project se aga girl up Manipur haina United Nations Foundation gi girl up campaign haba si ki makhada leba club youth organization na Manipur ada gender equality gi fight tawa ada moi ga khoi se collaborate tawraga under ki project se tawani ada khoi music se yam strong aba medium ni na si music se through the mental health awareness pi hawa pi basine ba khoi main objective music video ya patok tani ba daga patok pa loiraga moi mental health professional me am sing khoi interview loi lawja ba moi gi interview sing ne tawra khoi follow up video aina part 9 series 9 mana awareness kita ta mana sai harga khoi artist am har sai har sai ga dan to na to sai do it through the khoi na message ta ho ya ge to youth da kai da padi ado hujiki hari ba series aduga isai sing ji kadai da thador kani isagi khoi gi channel innocent eyes official haina le ne to YouTube channel YouTube da lei re adagi Spotify da su lei bane ko Spotify da su han MP3 gum jana thado ke audio ana okay am interesting over project amaka lakadori innocent eyes ki mai kai dagi ko YouTube channel da innocent eyes official aduga Spotify da su lei re mayam ju dum follow to biro aduga yam thuna thadorokani na thajai ko hojik mak soina ujab da ju dum hojik recording se dum chathari aduna ayamba video recording kai kai su lowbal loi grabani ne am thuna thado ani mayam su dum follow tawraga ngai biro ai su dum follow tawra ngai rage adu hojik sidi mathang gi tangak sidi ko innocent eyes tagi akoi gi isai amtang mayam ga tamina bagi tanja do lomina se
ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ Innocent Eyes and yengbiba mayam pumnamakna su Innocent Eyes ki mokoi YouTube channel Innocent Eyes official hariba aduga Instagram Facebook adi official page khudimak like tawbiro subscribe to tawbiro aduga tungda lakadoriba mokoi project khudimak pu follow tawbiu aduga ngasigi oinadi Manipur rockers ki matang asida loisinjarge mayam ga kainanbagi yathang adu nizari mathangi Manipur rockers ki anoba tangkata anoba ben amaga amka thingnabagi tanza do lojage Tenzing performance mayam bo mohana khurumjari